Peso. Coba. Ini tahu nggak tujuan lu mas? Belum tahu. Coba kirim untuk video. And please follow the safety instruction cards carefully packed in front of you. If you're able to emergency situation, please contact the attendant for receiving. For safety reasons, all electronic devices must be switched off during taxi, takeoff, and landing. Use my smartphone and tablet devices in flight mode at all times after takeoff. The use of power bank is prohibited during flight, including recharging or connecting the power bank to other electronic devices. dijual dalam penerbangan ini dapat Anda lihat pada katalog yang terdapat di kantung kursi di depan Anda. Bagi pemesanan makanan dan minuman pre-book meal dapat Anda lakukan
dilakukan melalui website dan mobile apps. Oke, berarti ke situ. Bisa jalan tembus. Cuma beladang, amaknya mengali apa? Gulai kambing. Oh, gulai kambing ni mana? Itu tapi jalan dong. Oh. Kadai nasi, gulai kambing, Mak Iros ya, Mak Iros sama Mak Iros. Ah, aku nak dia buka diskon. Dah amoi bawa sekolah. Lagi ni gaji di kawan dia kan ada. Dah belah, amoi lah ambil, dah dia ambil orang rumah. Tahun berapa pensiun, Pak? Dah 8 tahun. Sini umur amoi dah 63, umur 55 umur dah pensiun. Jago. Cuba sabui. Oh, Yen. Oh, di Jogja. Kurang mana yang aslinya? Ini aslinya Jogja, dulu di nasi 131. Ini kalau tentara tu parusi presiden ya. Kalau minta laju tu harus mengemis dulu. Iya. Apalagi orang Minang dulu bini. Itu dari awaknya, cuma kau akan bini dia minta doa. Kau solat duha, doa laki kau sihat. Iya. Dah ada laki lagi di siaga kawan lagi. Yo ya, awak lagi hari solat duha. Itu juga